أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Zukurda Allah subhanahu wa ta'alaның paz ihsani va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar degan mushtafsirning o'zidan darsimizni davom qilgan bo'lib, Nisa surasi 75 oyat kelgan qadar davom qilib kelamiz. Mushani o'zidan darsimizni yana davomlashtirishga tirishamiz inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin Uygurca tercümesi. Ey müminler! Sizlarga nim ki Allah'ın yolunda cihat kılmaysizlar ve dua kılıp iyi Perverdigarimiz bu ahalisi zalim şehirden bizni çıkargın. Öz dergahından bizge bir igidarçılık kılgıçını müyesser kıl. Öz dergahından bizge bir medetkarını müyesser kıl deydigan aciz erler, aciz ayallar ve balalarını kurtuluş için cihat kılmaysılar. Müminler Allah'ın yolunda cihat kıladı. Kafirler şeytanın yolunda uruş kıladı. Şeytanın dostları bilen uruş kılınlar. Sizler ularını yengsizler. Şeytanın tedbiri hakikaten acizdir. Ey Muhammed! Ularga, yani Mekke'de turup urushni talab qilganlarga urushsin qulunlarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan, bularga jihad farz qilingan chog'da ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdanmi battarroq qo'rqidi. Ular ölümden korkup Parvardigarimiz bizge nima uchun jihatni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay keladigan ajalga ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ey Muhammed, aytqinki dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allah'tan qo'rqqan va uning amrini tutqanlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amalinglarning savobi kamaytilmaydi. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topidi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdami, agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchrashsa, bu sendin, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammed! Bu ahmoqlarga aytkinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. Bu qavmga nim bo'ldikin, ular hech bir so'zni, ya'ni hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'lganligini tushunmaydi. Ey inson! Sana yetken yaxshilik, merhamet qilish yüzsün Allah tarafidandir. Sana yetken yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammed!
Seni biz bütün insonlarga payg'ambar qilib avatdiq. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Alloh yetarlikdir. Xo'sh. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما الذي يمنعكم أيها المؤمنون عن الجهاد في سبيل نصرة دين الله ونصرة عباده المستضعفين من الرجال والنساء والصغار الذين اعتدي عليهم ولا حيلة لهم ولا وسيلة لديهم إلا الاستغاثة بربهم يدعونه قائلين ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني مكة الذي التي ظلم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى واجعل لنا من عندك وليا يتولى أمورنا ونصيرا ينصرنا على الظالمين. Nim boldikin tanslarga, nimizlerine ay müminler, Allah'ın dinine yardım beriş yolunda cihat kılıştın, nimi tusvadısına nim boldikin tan, ve o Allah'ın bendileri yardım beriştin, nim tusvadıdı, o bendiler olsa, erlerden, ayallardan, küçük ballardan ibaret aciz muşundak bendilerge yardım beriştin, cihat kılıçtın sil nim tosvadıdı. Ulağız tecavüz kılıngan tusa. Ular için hiç kandak bir kuch va hiç kandak ularga parvardigarga sığınıp aşladın feryat talep kılıştın başka hil mikri yok. Muşundak tugan tusa. Ular o parvardigarga şundak dua kılgan halatda parvardigar parvardigar degan halda parvardigarga dua kılayotgan tusa. Ey Xudoyim, bizni mush qaryadan, ya'ni Makkadan chiqarayotgan ki zulm qildi bu ahli Makka o'z o'ziga son kufrlik qilishlan va mu'minlarga azo xafalik silishlan mushundoq zulm qilgan zolimlardan mushu qaryadan Makkadan bizni chiqargan deb mana duo qilyotdi. Ammo siz ish ularga yordam berib ularni qutqizish yuzasidan jihad qilmayapsizlar. Nemislarni to'siyotdi deb. Va degan tusa bular kim? Bu erlar, ayollar, uşaqlar tajovuz qilganlar. Ey Xudoyim, biz uchun sendin bizning ishimiz uchun ega bo'ladigan bir egini qilgin va zolimlarning ustida bizga g'alaba ato qilgan bir g'alaba qiladigan bir yordam ato qilgin deb o'ynadivotidi bular. Ammo sizlar hech bu yo'lga otlanmayapsizlar, jihad qilmayapsizlar deydi. Nim bo'ldik sizlarga? Nim to'sqinlik qilyotidi deb. الذين صدقوا في إيمانهم اعتقادا وعملا يجاهدون في سبيل نصرة الحق وأهله والذين كفروا يقاتلون في سبيل البغي والفساد في الأرض فقاتلوا أيها المؤمنون أهل الكفر والشرك الذين يتولون الشيطان ويطيعون أمره إن تدبير الشيطان لأوليائه كان ضعيفا. Özlerinin imanı da hakik rövüşte itiqat kılıp tasdik kılganlar. Hakik rövüşte tasdik kılganlar.
e'tiqodiy jihat bo'lsin va amaliy jihat bo'lsin o'zining iymonlarida haqiqiy ravishda to'g'ri mushundoq rostchil bo'lganlar, rostchil mo'min bo'lganlar. Ular haqninki g'alaba qilish yo'lida va haq ahlining cho ustunlikka erishish yo'lida jihad qiladi. Kafirlar bo'lsa ozg'undilik va ziminda buzuqchilik qilish yo'lida urush qiladi. Ey mu'minlar, kufri va shirk ahliga urush e'lon qilinglar. Bular bilan jihad qilinglar. Ki bular shaytonni do'st tutganlar bular. Shaytonning buyrug'iga itoat qilganlar bular. Shaytonning tadbiri o'zining do'st yoranlariga to'limi ojiz. ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين قيل لهم قبل الإذن بالجهاد امنعوا أيديكم عن قتال أعدائكم من المشركين وعليكم أداء ما فرضه الله عليكم من الصلاة والزكاة فلما فرض عليهم القتال إذا جماعة منهم قد تغير حالهم فأصبحوا يخافون الناس ويرهبونهم كخوفهم من الله أو أشد ويعلنون أما تراهم من شدة الخوف فيقولون ربنا لما أوجبت علينا القتال هلا أمهلتنا إلى وقت قريب رغبة منهم في متاع الحياة الدنيا قل لهم أيها الرسول متاع الدنيا قليل والآخرة وما فيها أعظم وأبقى لمن اتقى فعمل بما أمر به واجتنب ما نهي عنه ولا يظلم ربك أحدا شيئا ولو كان مقدار الخيط الذي يكون في شق نواة تمرة. Bilmedin mi sen ey peygamber aleyhissalatü vesselam? Aşılarınki iş güçlerini bilmedin mi? Ki ularga cihatga ruhsat kılınıştın burun sizler düşmanlarınlarga müşriklerden ibaret bu düşmanlarınlarga uruş etiştin kolunu yığınla dep mena değildi. Ve sizlerge Allah sizlerge çoğu namaz, zakatni ibaret farz kılmasın uzun lazım tutunla dep mena değildi. Ulağa Allah subhanahu wa ta'ala bu cihatni farz kılıverdi. Ulardan bo'lgan bir turkum jamoatning holi o'zgarib ketdi. Ular insonlarni qo'rqitishga boshladi. Yoki ular insonlardan qo'rqishga boshladi. Xuddi ularning Allohdan qo'rqqanidek ya uningdanmi bakaroq. Ular o'ziga yetgan bu qattiq qo'rqinishni oshkor qilib e'lon qilishga boshladi. Nima deb? Ey Xudoyim, nemishqa bizga bu urushni bizga bekitgansa, bizga ma'lum ang yaqin bir vaqtgacha azroq bir fursat bersang bo'lmasmidi deyishga boshladi. Degan holda ular o'ziga yetgan bu ishlarni e'lon qilishga boshladi. Nima uchun? Ularning bu hayoti dunyoning matolariga qiziqqanlikni jahdidan. Ey payg'ambar ular deginki dunyoning bu o'tin tamash, mata, huzur halovatlari to'lama oz. Ahiret ve ahiretdeki nasıl olsa
Şundaq katta va şundaq Allah'dan korkuduğan takvalar üçün mengu kıpqaqçıdır. Allah buyurgan nasiga amal qilgan, Allah eningdin chekilgan nasidan ijtinob qilib jiroq qochadiganlar uchun bek kattadir va mangu qog'chidir. Rabbin hiçbir kimge, hiçbir narsani zulüm qilmaydi. Balkim inson o'ziga zulüm qiladi. Gerçi xormininki, urug'chisininki bir yerig'ining ichidagi bir jipning miqdori bo'lsa-mu, Alloh subhanahu va taolo hech bir kimga qilcha hech qanday bir narsani zulm qilmaydi. أينما تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم ولو كنتم في حصون منيعة بعيدة عن ساحة المعارك والقتال وإن يحصل لهم ما يسرهم من متاع هذه الحياة ينسب حصوله إلى الله تعالى وإن يقع عليهم ما يكرهونه ينسبوه إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جهالة وتشاؤما وما علموا أن ذلك كله من عند الله وحده بقضائه وقدره فما بالهم لا يقاربون فهم أي حديث تحدثهم به أينما تكونوا قيادل بومانلا قياغل كربلانلا قياغل يشورن ölenla ölüm sizlerge yetişip barıdı. Sizlerinin ecelanla düşken ecel uqi sizlerge yetiş kegen hiç nisbi olan saatte nägil kirbamanla sizlerge ölüm yetişip geliyordu. Gerçi uruş sahasiden jiroq bir qo'rg'onning ichiga shu kirib olsam, ularga hayot dunyoning lazzat matolaridan ularni xursand qilgan bir narsa yetsa, ular shundoq bir narsaga erishsa, bu o'zining erishgan narsani Alloh taologa nisbat berdi. Voy bu narsa Alloh badi deyishidi. Eğer ular biraz yaxtılmaydigan narsa bu kelip bular yetip bundak yaxtılmaydigan narsa yetip qilib qolsa, onu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edişidir. Sen sebeplik müştak ol edip. Ona ezbillah. Bilmezsin ve onudun çoğu şumpalağalıkına cahd edin. Ula o işlerin hemmisi fakat birle Allah'ın huzurunun bolluğalıqdan haberi yok. Onu bilmedi ula. O Allah'ın kadası, Allah'ın takdiriyle bolluğalıqını onu bilmedi. Hatta ularga bu sözlevatkan bu sözünü düşünüşke ula neyim boldu kintan ularının kalbi ularga bu sözlevatkan bu sözün kaysı birsin ço düşünüşke yakın mı bulmadı ularının dili neyim boldu deydi. Neyim boldu kintan. Ma asabaka eyyuhal insanu min hayrin ve ni'metin fehuve minallahi teala vahdeh fadlan ve ihsanen. وما أصابك من جهد وشدة فبسبب عملك السيء وما اقترفته يداك من الخطايا والسيئات وبعثناك أيها الرسول لعموم الناس رسولا تبلغهم رسالة ربك وكفى بالله شهيدا على صدق رسالتك. İnsanga yetken nese, insanga yetken nese, yaxşılıktın bolsun, nimetledin bolsun, bu fakat birra Allah'ın fadlı ve ihsan edin.
Hergiz Allah'a biriş vacip bo'lib qilib, Allah o bandisiga bermay bo'lmaydigan bo'lib qilib emas. Allah o'zi rahmi qilib, mehribonlik qilib, o'z fazli ihsonidir o narsa. Ama bundan başqa biraz qattiqchilik, egirchilik, biraz qiyinchilikdan iborat yetgan narsa sening qilgan amalingningki yomon xuy payli. Bu sabablik. Va sening ikki qo'ling xatolikdan va yomonlikdan iborat mush ikki qo'ling qilgan jinoyat. Mush qilgan qo'ling sening mush qo'lingninki qilgan kasbiga loyiq shuningdan bo'ldi bu. Şu sebeplik. Ey Peygamber aleyhissalatu vesselam biz seni insanların hemmisiga Perverdigarının elçilik vazifesini yetkizişin için peygamber kıldık. Bütün insanlara. Allah seninki peygamberliğinin rastçılığa, guvaçı buluşka yeterlidir. Hoş, ayet-i kerimede biz bir balagî tarifler bolsa bunu bir qator deb o'tamiz. Ha, ayet-i kerimde ellezine amenu yuqatiluna fi sabilillah vellezine keferu yuqatiluna fi sabilit tağut. Bunun da mukabele degan bir gap bor. İlmul bedi'de. İlmul bedi' balagat ilminin üçüncü mevzusu ilmul bedi'. Bunun da şu mukabele deb. Mukabele degan şu ikki ma'na yoki ikkidan ko'proq ma'noni keltiriladi. Onun karşısı dena yani ki anandan kinço onun karşısını keltirildi ay öz tertip boyunca. Mesela qanday degende ellezine amenu. Bunun karşısı da vellezine keferu. Amenu'nun mukabilde keferu geldi. Yukatilune fi sebillah bunun karşısı da yukatilune fi sebilit tağut. Ay tertip tuluk ray kanalda açılan karşısını ikki ma'na yoki ikkidan ko'proq ma'noni keltirilganlikni o'zicha nima deyiladi muqobala deb ataladi. Eningdan boshqa iza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah ular insonlardan Allohdan qo'rqqandek qo'rqadi. Aw ashadda khashwa o yoki uningdan favqulodda qo'rqadi. Yakhshawna an-nasa ka khashyatillah buningda tashbih mursal var. Teşbih mursal deyişi bunun bu adet teşbih mezkur başka. Kehaşyetiller kap. Bunun üzünço teşbih mursal dep atlı. Teşbih mursal e, e, mupassal. Ula Allah'tan korkudu. İnsanlardan korkudu. Kudu Allah'tan korkan okşaş. Teşbih mursal var. Ay, adet teşbih zikir kılıp kalganlıkның özüne biz teşbih mursal dedik balagat babı. Hoş, bugün tefsirde bu dersimiz muşuna kipaylındı. Dersimizin devamı Allah kalırsa ayet oldu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.